O te fia e whaafeilo i atu I lau whaafonga anga I lenei fo I tae au ma lole fo lau, usime lau whaafonga o Talala Radio Samoa. I tala to mua, e ui ele mawhai o na solo te tee, o le wawa ava ai I nisi a wala e sawa vali e sei mga aluenga a o loma le fono tanga le pūlenga le matanga aluenga leo I le vai asofou, lea e iloa I le tonu. O le watu sa male tau sanga o tala noa le malo ma le asosio leo e tu sa male isi ofo o totongi o leo. Ma o le ofo na toi au mai I luma I le asofareile tāluai. E le I fia I ai le asosi ma o lea e nate le I fia tu inatu foi I leo e pālota. Le fia leo I le ofo na toi fofola mai le malo I le asofareile mō la tau totongi ma e whapea e tutusa lava le ofo le asofareile wha atu a umatu ma le ofo le ana au mai le masino se tema o le tausanga tāluai. Whaamatala I nai le peresitene o le asosio leo Chris Cahill e matua I le fia I le toa tele ma e matanga. Pe au o nei se tūlanga I sava vali e sei malo le malo. O le ofo na au mai o lo sawele whaapa senes I tango tutongi a mata mai le masino Julai o le tausanga fou. Lima afe tā la wha au popo I lunga o le tutongi a mata ma e toe wha a foi I tua I le masino o November o le tausanga tāluai. Lona tutongi ina mai. I lalo malienga o lo ai ngā luenga wha leo e le mawhaiona sava vali e se matiuti. Ma ripotia I le staff o le wawa ava ai I si tu e te e nai ngā luenga o vataimi wha apea taimi o malo longa. Whina o le prestene, wa whaitau masina o tatali au le neia sau e lalo mai o tutongi. O isi tangata whai ngā luenga le malo le ana te e na ia se tema. Wha maninga mea kaheo, o le si itanga muli o tutongi o leo le lua tausanga tāluai e tolu tesi 5%. Ai mai le minister o leo Mark Mitchell o lo o ia te ena whaamtalanga e le o amana ia le malo leo ma o lo o se fo I tu o lo ave I aila lātou whaamua. Whai mai le minister e le o whaingo fia le tau mawhai o le malo I taimi o lo whaale I tonu ai le tamau ai ngā petai o leo lo o tau mawhai pea I le mawhai e ngatai. O lo o su e leo le maliu o le tamana whaanatinati I ai la wauliana nafi le whaletali malo I Hastings. La talata le tūlai 5 le fiafina whaamaunia mai ai le ofisa tū to tonu leo. O le whaletali māloa Magpie Karamu Road North le ana māua tuai leo le tino maliu. Ma e tūsa leo le te ala I titi o le tūlai tolu. Inisa reporti e le o whaamaunia o lo o tā wai e tū ngā manuanga o le ua maliu. O le tapuni o whai totoa le isi la asanga o I ai le telo whale mataanga I totonu o New Zealand ona o le taunga tā telo le soifuanga o iai whaatusa I tupe o lo ava noa mai e whaatupe ai. Whailoa I le telo whaatono o whale mataanga I totonu o New Zealand na Nafi Wellington e matala noa se whainga e mawhai ai peona whaatu mau nei au nanga. O le toa tele e tu sama report e le News Hub wa whaalia le whainga tau le uti o le whaasoa ai mai se lava I tupe o lo mawhaiona maua mai pule ngā nuu po councils. Na whaalawi loa ia na Nafi ma le Keep the Lights On ma o se whaalawi loa wa tutu whaatasi ai le silia ma le toa se lau o whale mataanga e lango a wale whaatu mawina pea. E se mai le whaalawi loa wa tāpā fo I se whesoa soani ale malo se manu e le ituai. Ele o sei ana mau ai whangotanga a o le tino maliu o lo I totonu o tanga pepa. Whangotanga le tamali tae ia Paul Middleton ana Nafi le Gov Habai au kilani na whaate ia ina ua ia maua ina le awhiwhi pepa I ila, la nuliuli. Mo le maua Middleton pe ama le tolu pepa I ila o lo o ta ai le tino maliu tu lou. Ma o le ano whaapeo se mea ola mate pita ai whaate ia ina ua mua wa aia le 5 ma tau mawhai ai loa e toso e se mai le sami muli ai wala au leo. Wha maoninga mai leo ana po, o le te ala I titi o le tūlai tonu I la wauli ana Nafi le ano o atuai reporti ma e tu whaatasia talo tae au, o lo o whaia pia ia isu e suenga. Ma tala wha aiu, wa whaato ese le kamupani wa alele la tama whai mai o le aia toi tutongia mai tupe whaalu, ona o le whaale tonu o le waalele na manu nu ai nisi o le pasese, whaapea le au whai ngā alwenga. To o tele wato e moli mau I le o feso o ta inga mai le kamupani wa alele ana Nafi, talo mai le afiafi o le asonga fua, ma o nisi e o lava I tangata I le I whaamanu alia wa finau. O le foina to e pisi e toi malato e feso soani I pasese manu nua. Ma ua tala foe le I eisa tala mai le la tamu wa whaapea mai ai o le aia toi whaafo I mai tupe na tutongi mō pasese o tangata afia. O le whaato e senga na whaato asau I tu ana po a o whaasauni leisi whai ngā malanga le vaan la tam e tu ua au kilani mō Amerika I saute. To a telepase se wato e moli mau I tala le Herald, e le whai ngō fie le toe vave malanga e le whaato a umai o le whaalave na tupu. Ai iso engalo o whaasolo e pūlenga e ngawham au nanga vaan la tam. O lo o whaasolo pea I le taimi nei.
O tangata na whaamanu alia I le afiafi o le asongafua ma o le ana awina atu I whale mai o le pasese to a se fulu e au fiei tangata New Zealand, Chile, Ausitalia, Farani ma Brazil, e to a tolu sui o le au whainga luenga. Talanalo Radio Samoa, manuele nei aso.